Danas tačno u podne u Tutinu ispred gimnazije i tehničke škole organizovan je protest pod nazivom Stop nasilju u školama. Prosvetari su sa protesta poslali poruku i zahtev da se u školama zaustavi svaki vid nasilja i da nastavnici dobiju status službenog lica. Pre nego bilo šta kažem, samo ću pročitati dopis koji celom Srbijom kruži. To je da li mi prosvetni radnici, nosioci obrazovanja i vaspitanja treba da dozvolimo da postoji obrazovni sistem u kome učenici i zaposleni trpe nasilje? Da li treba da ćutimo i zatvorimo oči pred nemilim scenama vršnjačkog i nasilja nad prosvetnim radnicima? Odgovor je ne. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije u celoj državi je organizovala totalnu obustavu nastave u znaku solidarnosti nemiloj sceni koja se desila pre neki dan u Trseniku, gde koleginica je doživjela izmicanje stolica, što smo svi vidjeli. Nije to samo ta scena koja je bila tamo, to se dešava svakodnevno u svim školama Srbije. I u znak solidarnosti i u zaštiti naše profesije smo danas izašli ovde u Tutinu, ispred škole, tehničke škole, gimnazije i tehničke škole i gimnazije. Nismo samo mi tu, tu su i ostale škole, osnovne škole iz celog grada Tutina, ali smo odlučili da to ipak bude ispred srednjih škola. Šta mislite, na koji način može da se stane na kraj nasilju, kako za zaposlene, tako i za učenike? Izmenom zakona, znači da zakon uvede da smo mi vodimo kao službena lica, jer tada učenici ili nebitno kogod da dođe u školu, ako bilo šta krene da, ne daj Bože, udari ili dešavale su ovde još gore stvari pre 20-30 godina, da ne spominjem sad, da odgovara krivično. Ali nije ovo samo znak za zaštitu profesora kao neki što su hteli to da spinuju da govore, već i za vršnjačko nasilje. Svedoci smo juče u Novom Pazaru da je učenik iz čiste ljubomore prema njemu doživeo da mu jagodičnu kost i donju vilicu slome, ima hirurški zahvat, vrlo ozbiljno, tako da pokušavamo i na taj način, ako nas zaštiti zakon, mi možemo blagovremeno i brže da reagujemo, da zaštitimo i same učenike koji su isto tu izašli s nama da dadu podršku i nama i sebi na taj način. Protest Stop nasilju u školama održao se danas u 47 gradova širom Republike Srbije.